Nau mai ki whakamiere. Nau mai hoki mai ki tēnei punua pāho e kia nei ko whakamiere. Welcome back to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Īkara me te Korou by Aesop. Before we swoop down to our kupu hou, a reminder to everyone that we have brand new reo Māori stickers. They're free and available to everyone, so hang around at the end of the episode to hear the details about how to get yours. The first of our kupu hou is kuru tohi tohi, which means swoop. I te kuru tohi tohi a te Īkara, ka mau te kiore. When the eagle swooped down, he caught the mouse. Our second kupu is pārurenga, which means prey or victim. E hia kēnei ngā pārurenga I te pakanga. There were countless victims of the war. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu in the kōrero. Kia hānea nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Īkara me te Korou, nā Aesop. I mā taki te korou I tā tētahi Īkara kuru tohi tohi atu I tētahi pari, rāngarangi, ki tētahi māpū hipi, heri atu ai I tētahi rēme I ōna matihao. Ka tai ea te hanga o tēnei ka ngāwari hoki, nā reira ka koke atu te korou kia toaitia. Ā, I te pekanga atu ki te tuara o te hipi toa kaita, meti hoki I ho miro tia ai e ia. Ka ngana kia whāna kohia. Nā whai anō, kāore I oti I aia te neke I te hipi toa, ā, ka whiwhiwhi haere ōna matihao I ngā huruhuru o te kararehe te oti ai aia te pahiko atu. Nā reira ka huri ke ia hei pārurenga a te hēpara. I tāna taenga atu, ka mau ia, ka kūtia ōna parirau, ka tukuna ai ki āna tamariki hei taonga tākaro. Ka kotahi atu te karapotia o te matua e āna tamariki, ka ui atu ki te momo manurere kēnei. Āna, tāna kupu atu. Ka ui atu ana ki aia, hei tāna he Īkara, engari kia pono mai ki taku kupu, e mōhio pai nei au, he korou kē. Ko te kiko o te kōrero, he pōrangi te whakamātau I tērā e kore nei e pakutaia. The Eagle and the Crow by Aesop. A crow watched an eagle swoop with a majestic air from a cliff upon a flock of sheep and carry away a lamb in his talons. The whole thing looked so graceful and so easy that the crow at once proceeded to imitate it, and pouncing upon the back of the largest and fattest ram he could see, he tried to make off with it. He found that he could not move the ram, and his claws got so entangled in the animal's fleece that he couldn't get away himself. He therefore became an easy prey to the shepherd who, coming up at the time, caught him, cut his wings, and gave him to his children as a plaything. They came crowding around their father and asked him what a strange bird that was. Why, he said, he'll tell you himself that he's an eagle, but take my word for it, I know him to be a crow. The moral being, 'tis folly to attempt what you are unable to perform. E nunui ana ngā mihi kia koutou mā I whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. Our brand new Reo Māori stickers are available to all of our listeners who support us on Patreon. This includes free members, so it doesn't cost you a cent. If you do sign up to one of the paid tiers, which start at just $6, you get your choice of stickers. We have 3 amazing designs, each in 2 different sizes, and you can check them out on Patreon and Instagram. This offer is valid for all new and current members until all the stickers are gone, so tell your friends and whānau as well. Join us next time for a new episode, and I'd like to mihi to our supporters on Patreon. It's thanks to them that we're able to keep the podcast ad-free. If you have friends and whānau who would like the kaupapa, please share it with them as well. Check out Patreon for all the kōrero about subscriptions and how to join our whānau whakamiere,
and follow us on Instagram for more kōrero. Ko taurapa e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.